oya muto reka dusome nini ufasha gusoma Luka 18:8 ndababwira yuko azazerera vuba ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kuko iminsi. Haleluya, amen. Asigaye ibice by'inota segonda 30. Duheze Imana icyubahiro. Imana yesu kushobora aho bafunga ministeri yo kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ikire neza. ejo bundi naratekere n'ijambo rimwe nasanze kwisanga umuntu ari mu kagare by'ibiteye ubwoba nasanze kwisanga umuntu arwaye kanseri ntibiteye ubwoba ikintu nasanze giteye ubwoba ni ugutangiza ubukristo ugasaza nta mufite. Amen. Amen. Bisubire mu muzo. Nasa kwisanga mu kagare baba mu kagare tibitego. Nasa basanze n'abaye kafe mukaza kusu tibitego. Ikintu gitego no gusoza kwitugara n'agisha mu nyuma.